Twashokereria mwiroreri ngatho cia mwanya ni undu wa guthii na mbere kunyitanira hamwe na ithe thiini wa gikunjo gitu kia mohoro. Ungikorwo kienda kwaraniria hamwe na ithe no tutumire ndumiriri nguhi kuhitukira 0721890311. Ngenda cia kiru Facebook ni Gikuyu Television na thiini wa Twitter ni TV_Gikuyu. Tuthii na mbere na gikunjo gitu kia mohoro ikereka ria keri. Tukiambiriria ikereka ria keri ni ati gicanjamane kiumiritie thukuru-ini wa secondary wa Sengani thiini wa county ya Machakos kuria muruto umwe wa form 1 aigatitwo thukuru-ini ucio thutha wake kuhoya rutha rwa guthie mathiko ma mamawe uria urakoretwo akimurihira bithi. Muruto uyu aigatitwo thukuru na thengi wake gukorwo arahetwo marua ma guthie mathiko-ini maya kuria thukuru uyu ugite uheanaga rutha riria muciari wa muruto akua edeti andu angi a family. Uhoro uyu makiria twamukire kuma kuri mwandiki witu wa mohoro no Wanjiru wa Ngata. Nima githomo nikio munyiginyigi wa muturire no riria mundu akwirwo ni mumemba wa family yake ni afataraga kahinda ga kuhonia ironda cia ngoro na iria cicungiriirio ni gikuo no utigwo gutarie kuri Eunice Kwamboka na uria ni muruto wa kirathi kia form 1 thukuru-ini wa secondary ya Sengani mwena wa Kagundo county-ini ya Machakos. Muruto uyu na uria ni wa ukuru wa miaka 15 ahoire rutha rwa guthie mathiko ma mamawe na uria ukoretwo akimurihira bithi kuona baba wao ndakoretwo hakuhi kumana na shughuli cia wira no muthi wa gucoka thukuru akihingiririo guthii na mbere na mathomo make ni mwalimu munene. Ngamwambia ya kwamba huyu mwenye amefariki ningekuwa siko wao ndio wangelipa school fees. Ile kitu alinijibu, aliniambia ya kwamba tunaonanga ni wengi matanga ni, yani watoto wote tuko hapa wanao ni 800. Kila mmoja akileta hiyo shida nani anapaki shule? Na si ati hatujaiona msipa. Kwa hivyo tukarudi na mtoto. Tukangojea simu haikukuja. Sasa leo tumeingia kutoka saa 8 na akakata. Ona gukiri uguo aciari a muruto uyu matiakuire ngoro na koguo maracoka thukuru o ringi niguo kurora kana mwana wao ni egwitikirwo no igeria riao riraringa ihiga na kuria moritio meterera bodi ya thukuru itwithanie uhoro uyu na kinyi. Kiria kirarigithia makiria aciari aya ni kiria giatumire mwalimu munene ahe muruto uyu rutha no amuime rutha rwa gucoka undu uria mwalimu munene augite muruto o wothe agirirwo kuheyo rutha rwa mathiko ma aciari ake kana ario na ari a nyina. Riu aciari aya mari na ihoru kuona ni marihite bithi yothe ya tamu ino na kuria maroria ministry ya githomo ingirire na itwithanie cira uyu niguo mwana wao acoke thukuru na ahote kuhingia iroto ciake. Ngiribotera Gikuyu TV riakwa ni Wanjiru wa Ngata. Tugithie na mbere ni ati ataramu a riera kuma mwena wa gicua-ini ni marutite mukana wa riũa hamwe na urugari kuongereka na gikiro kinene gukira uria gukoragwo hau kabere. Kuringana na riboti yao ni ati digiri cia riũa igukorwo ciambatirite kuma digiri 35 kana kuma digiri 33 nginyagia digiri 35. Gukire uguo ni maugite urugari uyu waya gukorwo uri ugwati kuri ciana na andu akuru. Let's try to keep cool prices. You can use air conditioner, you can use fans, or you can actually just cool yourself with a cold towel. The skin is what cools our bodies, the skin. So when there is a lot of water, there is very little that can escape into the atmosphere. There is very little water that can escape from your body, that is. Wanjiru wa maurani ma ucio ni mukana kuri andu aria makorwo magicera mwena wa gicua-ini na tugakihoya urugari ucio ndukai kurehe thina tondu kaingi bururi-ini wa India andu makuaga ni undu wa urugari. Anema wakaida gaka to Mombatha kwinyiki tondu ngina guku kuria tugaikara guku Nairobi urugari wongererekete muno makiria. Ni mahana tugakihoka ati urugari uyu ni ukurehe mbura. Niguo wote kugia na magetha. Nima tugithie na mbere ni ati kihanda maithori ni kigumeire gicagi kia Mumuri gicua-ini kia ubunge kia Lulabi Kakamega thutha wake mwana na muruto wa kirathi kia 7 kuyuraga na njira ya kwĩita. Kuringana na nyina wa mwana uyu ni atera mutigite nyumba agithoma no thutha wa gucoka arakorire itete wanja wa muru no aratumenyithie cimakiria. Muceri wa muruto uyu Rose Munyamari atigitwo na ruo ruingi thutha wa mutiga mwana wake nyumba agika homework atari na uhoro o wothe no ndakika ya gucoka ndanetekia uria onire ota uria atutariirie. Nikadhani ni ile utani tumezoea kufanya na yeye.
fungua. Nikakimbia kwa jirani nikamwambia akuje anione mimi sijui naona nini, kuja kuchungulia kwa dirisha kweli mtoto alikuwa amehang. Mũrutwo ũyũ wa kĩrathi kĩa mũgwanja akorirwo ecurĩtie nyũmba na mũkanda, ũndũ ũrĩa ũtigĩte aikari aya na ciũria. Mũnini wa cibu wa itũra rĩrĩ nĩ orĩtie aikari aya mahe borithi ihinda rĩa kũigana makorwo makĩrĩkia ũthuthuria nĩgetha kũmenya gĩtũmi kĩa mũrutwo ũyũ kwĩruta muoyo. Kulingana vile mambo ya watoto inavyoenda hivi, haitakana ukiongea naye unaongea naye polepole. Usiongee naye na hasira na yana sauti kubwa. Unaongea tu naye polepole. Huyu anataka sasa utuende naye polepole. Juu ukiongea neno na kuangalia hapo nyuma alikuwa mkasirisha, anatoka anaenda ujombani. Ndio nikamwambia mama yake hapana. Ngiribotera Gikuyu TV Ndetawaja wa Muru. Tugethie na mbere ni ati muingi kuma mwena wa Njiro gicweni kia ubunge gia Kasarani guko mucii munene wa Nairobi ni marurunganite makimenereria giko kingi kiria gikoretwo itura riri goko magetigira kugwatwo ni mirimu iria yumanaga na giko. Makiaria mari na maruru maingi ni maugite atongoria kuma mwena ucio matikoretwo makimaigwira tha ona kana kumateithiriria ona thengi wa gukorwo makimakaira mahinda kwa mahinda. Irungu wa Mwangi ni gutumenyithia makiria. Mwaka umwe na nuthu kuma riria githurano kinene giekirwo guku bururi-ini, aikari amwe a icigo itiganite makoretwo makirira magicurania kiria giatumire mathure atongoria aria maingirire ituro-ini. Gicigo kimwe guku Nairobi kuria andu makoretwo makirira ni tauni ya Njiro kuria mamenereirie atongoria ao ni kumatirika kuona tauni ino igumirwo ni giko na gutire mundu monaga wa kumateithiriria. Ni shida ambayo inahusika na uongozi. Njiru tumetupwa na tumeanzwa ni kama hatuna kiongozi. Kwa hivyo mahali tuko hapa tunataka shida ya watu wa Njiru ipate kujulikana, juu hata kuna sewa iliyoanzishwa na Mheshimiwa Bull lakini iliwekwa pipe karibu kilomita 2. Saa hiyo sewa line imezikwa na ni pesa ya wananchi juu ya ukosefu ya kasi. Kwa hivyo kiongozi tuliomchagua anasema ya kwamba pesa yake ndio ilimchagua, si watu wa Njiru. Aikari amwe aria twaranirie nao maugite Njiro ni yatiganeirio kuona gutiro rugare wa utongoria makoragwo makiona. Tunayo maternity tulianzishiwa pale. Hiyo maternity imejengwa kitu 80%, imebakisha kitu 20% peke yake. Na kiria gitumite tuke haha ni tondu wa Njiro miaka ni kuma ria ndamenyire Njiro 1999 na ndicenjagia uri hana ni gukoragwo na atongoria no matigaruraga othe moka matigaga Njiro hana oro ogwe hana muthenya wa muthi. Ni kiria nguragia ni atiriri kai Njiro gutakoragwo na atongoria, kai Njiro itakoragwo i ward ya Nairobi County. Niki kiratuma county iria ingi sub county iria ingi wathie Mwiki ni ugukora rami, ni ugukora Kablos ikiritwo kou, wathie na guku Spring Valley ni ugukora kwina rami, ni ugukora kwina Kablos, wathie na guku Ruai ni ugukora ni guthondeke, wamba waikuruka akienda coka ni ugukora kundu kwanjia gwikirwo rami. Kai Njiro gutakoragwo kuheanitwo mbeca thiini wa tauni ino ya Njiro, ti barabara, ti sewage, ti mathukuru ona ti thoko, wothe no thina. Anikio aturaugire ni tukwenda mundu ungitwaririria ta City Boy aheane mathina ma Njiro ni tondu Njiro yatiganeirio ro uguo. Atondu ni mwanake mwenzetu ni egukorwo akimenyerera uhoro wa anake. Ni ciana nyingi muno guko cukuru itarathoma ni tondu wa kuremwo ni guthie thukuru kuria Njiro ikuraihu na tena ni njihuru ni congested. Ndiroria atiriri guko gutingigia thukuru ingi ciana ingihota guthomera. Njoke njaririo horo wa security. Ungiambata tagatura kare ke haria getagwo Makoporo. Ndumeri akoragwo kuo tuko ona ndungihota guthie na nduma tondu gutire na nginya security light. Mbeũ njithi nao maugite ni matiganeirio na kuria maugite borithi makoretwo makimanyita gutari mahetia mekite na turio guku tukahithuria wendia wa chang'aa uria wendagirio nja na muthenya barigici. Mimi ni kijana, nataka kuongea kuhusu vijana, maana mimi ni mmoja wa vijana. Sisi ile shida tuko naye huku tunawindwa kama swara. Kukitoka hata ukienda kuchukulia bibi yako mafuta ya taa unashikwa. Ukishikwa unaandikiwa vitu zingine hata uelewi. Sasa mimi ile kitu mimi ningeomba hawa waheshimiwa wako hapa. Kwanza City Boy. City Boy ni mlilisi wa mwananchi. Kama hatujachaguana tunaitagwa vijana.
tukimaliza kuchaguana sisi ni wakora. Riu Simon Kimani kana Sete Boy ni ageretie guteithĩrĩria andũ a Njirũ akimateithĩrĩria gukinyira kihoto kiao niguo gukinyirwo ni uthii wa na mbere na kuria mugite matire na uma na utongoria uria wi mwena uyu. Kiroto giakwa umuthi ni giakinyanira maundu maria ingiaria thaa ici ni maritio tondu muno kiria turatetagira ni siwa line yo barabara yo yenjirwo na igicoka igiuka igithikwo project yo itakamirikite. Riu ni turenda thirikari ona Sonko aigue kiriro kia andu a Njirũ na kono kuhoteke oke guku tondu tumucaritie muno oke athikiririe kiriro kiria kirarirwo ni andu a Njirũ. Gwenda kuga onao ni meyonera na thiini wa Kenya ng'ima hini kuona kuria Sang'aa yendagirio hatharani. Ciana nini iranyua Sang'aa makaga guthoma makaga mawira tondu mwecimio we kuo ndagika ino bara yo hindi yathondekagwo arogotire andu kuma na kuria agitiga anake aria mangiarutire wira ucio mone mbia na mena family ciao maraheirio. Riu aikari a Njirũ hamwe na mumateteri wao niwe Sete Boy ni mambikire mururungano makimenderia atongoria ao kuma nyumba 10 nginya guthie na mbere. Maji ikipita ile maji tunaweza kubali ipite ni ya mvua, si ya kutoka. Nyumba 10 wanapelekewa pesa, wanakula, wananyamaza. Kwa hivyo hakuna nyumba 10 hapa. Hakuna nyumba 10 naweza, na wengine wanashika watoto wa wenyewe. Hata wake wa wenyewe, si ndio wanaenda na wake wa wenyewe. Na baadhi ya watu wa nyumba 10. Andu-ini ha Gikuyu TV riakwa ni Irungu wa Mwangi. Amefanya, unaona kitoto amefanya. Kama uboi, sasa angalia akipata barabara anabambwa. Unaona utabomba ya nini? Mna mtu utabomba ya nini? Angalia sio ngamza acheki, angalia. Na ripoti yo kuma mwena wa Njirũ ni manu wega thirikari ya kaunti ya Nairobi Rodomwe na atongoria kuma gicigo-ini giki gukorwo makirora muingi uyu niguo makorwo makieherania no gwati uria ungikorwo ukimagumira. Na ripoti yo no igutuhe kanya ga kwamba gwikiria oro hanini ni amu mwena uri ungi wa studio ndirakiona Nyarari wikirite Wambui wa Gakibe nake akihaririirie oro wega niguo korwo agitutwara mwena uri ungi wa wonjoria. Ndukae guthie kuraya.